na nĩ atĩ mĩtĩ mũthemba wa sandlewood yoĩkaine na rĩtwa rĩngĩ mĩthithioni ya tani inyanya na ĩrĩa ĩtarĩirwo mũigana wa ciringi mirioni 32 nĩ ĩgĩcinĩtwo kaunti-inĩ ĩno ya Samburu kurumirira watho wa igoti. Mĩtĩ ĩno ĩrĩga kũnyitwo na eko erĩ mũtitũ-inĩ wa Krisia mweri-inĩ wa 11 mwaka mũhetũku. Sisi kama kamati ya usalama ya Samburu Central, Samburu ya Kati, tumechoma sandlewood ambaye ilishikwa last year November. Kesi ilikuwa kotini, uamuzi ilitoka kotini, ile court order ile tuchome hiyo sandlewood ilikuwa 8 tons ambaye ina worth 32 million. Walishikwa, the case bado iko active kotini, inangojea defense inaendelea, lakini exhibit tulipata court order ya kudestroy na ndio hiyo tumefanya. Sandlewood is an endangered species in the constitution na kuna mtu yoyote ambaye amekubaliwa kuinterfere naye kwa forest zetu ambazo tuko naye. Kama hii inatoka Krisia forest, hakuna mwenye amekubaliwa kuinterfere naye hata kuiguza, kuifanya biashara na kadhalika. Na sisi tuko macho kama serikali, mtu yoyote ambaye amejaribu tunamnasa, na sheria na exhibit pia tunachoma ili isirudi kwa market tena. Human intelligence, so hizo panya route zote tunaziba. Hata magari wanajaribu kutumia magari za nguvu. Sasa sisi kwa polisi anasimamisha gari yoyote hata kama ni gari ya nguvu mpaka ikagulewe.